Tipramotani phasingte ADC village committee chongbari khainan bage je high court o petition rjakmani abo ta bo porje tom bupro saklaijaknai abo bo bhai update tom tabo update ngkha agi to no waisa saka puila abo PL khaijaka PL khaijamun pore election commissions Western Election Commission plus Government of Tripura borono direction jaka within first week of November election conduct khaina bagai including results gabro tong khab to joto bo saimano agibo oba ke news to kok sajaka ngai abni aglo abno contempt jabor khlaya ni contempt case khaijaka contempt khaijamani aglo bor goiseka khlainai hini khlainai hini goisima taise dead jaka taise dead upru argument hearing puru hungka kena sajaka sono je obo division bench of chief justice bench of honorable chief justice saka norok abo khlaya ni bagi tabo sengta se katal khai seng ngo case khaima tong case khaima tongo ab writ petition mane da writ petition hearing through honorable chief justice bosao agi যখন te norok case khaija contempt ni ngai abno tin norok taise contempt khaipidi obono khlai thangka kai taise katal khai abo lengthy process ni thanai notice khaidi am par counter reply ready am par nakal rejoinder ready abno ti salaman yagulo kai jumbo habjaka ঠিক আছে जों taise second time contempt case khlaidai ngasing a writ petition no dispose khai u agin je PL je khaija tongmani abno haina hai taise contempt petition khlaijaka khlaijamni yang kono hearing man yang kono time sanka state plus state election commission plus state government moro jora sanka jora sanman yang kono moro jora jaka jora zaman pore जों list ini je tarik date sejak tonga a date of 9 numa dino abdu unu yang thangka honorable chief justice Mr. Senatori ungi yang kabo different thanga ka date different payment ka thane mas thane talo 25 mana 25 of ngato mata posisi talo enggak a jora ba tamka je date tongmani cost list khana tamu case kana kaya to cost list file de enggak jora ba a cost list kali yang thangjau file eta aba ke agi bongkha du tin bar je date mon date phaya habun sung mention khai kuto mention khaya unlisted matter important abul list ni ko lordship omno next week kiber as early as possible abno taise list khai hearing bagi kunisen request kami yang lo posisi tadi fix ka dan posisi tadi ko unlia file tabu next date jaga ko next date tabu to durga pujan sai sekang tai kuno case ngula most probably after puja amo taisa phaiman ka busung taisa honorable chief justice court jung taisa amno petition ne je early hearing khaina bagai amsu jarte tabu jara tong honorable high court oke borok je lai thangnayo je declaration romani ke abo tabo pujani pori sa teng di ang ke bus kango November talo ba EBC wo apno khade khlaijak no bo hai tabo je situation no tabu jarte khada khlajak na bo to saimanya ko karon posistar kana tomun kali hangkai tabu to ang tabun saipe je tabu to durga puja chini court bo bonno nai hangkai amun sai sakang je major hearing ro
kagala pujan poremon tahu jarab sani tahu engka kai tahu bufuru no o talo dong no kiba pujan pore dong no abo saime ko abo tolo high court chief justice ni ngko si decision se tong na na judin chung pujan pore judin phayang tong ha leasing yang tong ha chung tai se mention khai request khai ne abo asali hearing nana bagai abo ni pore busuk joti dono abo or to actually uno kuri chung the promoter no winning jack case tabo uno tai se contact tang bagi khaya abo tei se takta se chung to contact base khai tong ga ku to sajan no agi no contact khai abo ga kaisa process mane right franchise no access khai na abo ga continue process in the electoral process kamu no tu makai ni ga electoral process no to bathing men as per the law as per the Indian constitution je to mun abu respect makai ni abu tu no kona makai ram ta mun by election point of clay pekya no tini village council election tan bai khaya gaw intention sijagin to je bor khlana musungya kaisa na kara ang to agi bo saw tang bo saw puila pu kai bor kirijam village committee election junno conduct khai na kai tabu kaisa party no pai thanai tai ro pai gala motan pai thanai tai ro pai gala aba ke kaisa kirba to second hangka kai judino village election khlai ra hok ka kai village committee election khlai ra hok ka kai kami amseo ran chowine development nang je village council je tongmani chikon bikon develop khaine ni village ong area ro abom nai ngai সব সময় না ওয়ান সময় সরকার sin boro ni bage kun na kam na e tabu je sin boro leader of chai to je development chunai development sam na bage question aba ke sunna na ga development ga sam na bage ga development ga buinu boro na bage sin boro na bage kun develop ni ADC village election se khlai mai ya khlai mai ya kan boro develop sin na ba got the certain basic right हम तो basic right that election to prior to expire 2 माह 3 माह सकना no process complete khai election je nani abonu full preparation lai mato tama tin 2 bosor 2 bisi lai tong tong kha tabla ga sen khaya means tama ngan nang bisik ni ti prasani elakaro kun develop khamya kun sam khaime nyang ka kai nung 2 bosor asa ka tola klui thango nung rom le tamu ngai nung man kha nga nung 2 bosor je saka nung backward nung tongani amno se nung fill up khai nga nung jamon deficit raglu nawi subaya je jora sunani ulong kai bangai thangai suime yang tongma hai senior development wa hang tong ite abon bagano kono village no hangna nai abo to sung thana nai je kami amche tong boro bosio noro bosio joton siu bosu joti develop da tong development tam no ma ko ko ka development sin boro tam no abo se sung bujina na ko development town no lama ka hamun kha town no building boro kotong shopping mall kha tahu bilik kota kota ni hotel nengka, amna development huma. Development baru na nangma. Basically ni kami amcoy aja karo ni basic health facility tong na karo. Nung kangka jakunin accident nengka, kiba jakunin incident nengka jakuno nengko kelai kya, sisu sana kelai kya. Ada the basic treatment, basic medicines,
je thangin borok manani abo nangara abo se kari gara nang tamno development na nini sa kham kaham ni bagui jodi no setup well tongkhang kaise nini sorry kaham nai health well being nai gabni yakulo se nang aplo pore na hankam nini sorry kaham ke nang porimane samu bata tangmana hangkai second kani naro education facility infrastructure tongna nang gabo krini tani ngani tani jogon ta chung health ni kok sao jogon health kok sao pun wan su rai tam tam basic medicines then basic necessity then drink water facility then sanitation abro su kun kare ngani tam khan education to kari no tam sai tam abni ablo se third number kan communication mane tam communication mane kaisa kami bai ta kaisa kami kaham lama kaisa kami bai bazar market abne linki tini nini hook ni mani kiba nini khetoni mokhe tro holu yakon phalani je nang accessible ni communication thana ni tong na abo kri nang lum kha kai hospital tlang thana ni a route a system kri communication kri ngan bomna develop nai ba aba hai khai ka se nini samung bata tamul bisiti bo nini income je general khaina ni na bo phaina ngan ni thana na phaina ni abo system chu kri communication kri gran ka khai nang bomna development ni sai ta ba tamna development abo sina na ngabo ka basic need boron ni chu basic need amun pore je develop larger in terms of understanding of development ngai tamu ba boron ni jeta unemployed bini situation boron mai masya boron bini family condition khamia apia e aboro go kawu thanani ajaga go bor chawi thangmanani aba system tong ha kaise to nung develop hunman boron thani rang khoksala tong nang nai tini nini rang ni no sakule ni tong nang nai nang tini kamini mokhiting phalka 10 টাকা আর 10 টাকা বুনি বর্ণ জায়গা থাই না না নিন বর্ণ থানো সার্কুলার নি তো না হাকে নিনি যে ইনকাম জানি রেভিনিউ বা নং সার্কুলার খাই নো বাদি মান না তাবু যারা চিনি যে যত কিছু সং ইনকাম যা খাই চিনি যা আউটকাম খাই মানে যত বুনিয়া কথা যত ফাতর থা ননি ন কুছ করি কেন নম্বর ডেভেলপ খাসা ডেভেলপ ন সানা থাকে তো কবা মান point rui saimano ketu ab tabu jara ko gabno development je consideration bor tabu sai to boni bomno development hna anga saimin tam khai development tam bahake ni to buinu bagi apang saiman abu to completely je entire abu to city area lama kaham drainage system kaham drinking water facility kaham education facility kaham health center facility kaham jotto no to even nang ta bisal gor thani nang ta bo bilonia thani nang ta shanti bazar thani telamura thani je area o je bon bor je area o to aja joton develop don nagar ni thani joto jaga ke je bor ni bor je to aja ga hanga kai nang condition nai ताफन से लुमका के बालिमातु में संबो जगह थम सके ताफन से मलेरिया ने बर थैतंग बर थांतुन के तारुन जे बोल नेशन कि सिंपल मलेरिया मामबन बर थथि थिया न च नुगुइ फै आगिन सिमि जे आगि सिपम गवर्नमेंट तंफुरु बसनु बसाना फालै पैतो boni sanan maju borthan soke na same tabu boba he condition borthan soke abun bagino development tam no ho samne bagi development abo kaham kaisin borok sinana abun wan so se ning ya appreciate nang blindly nin pocket simi 10 টাকা kaka asabani
satisfied थाका কিন্তু সারিনো কিন্তু তাতে করি আমি তো শুনতে গেলাম so ওয়ান শুনে নাও চিন বড় কারণ চিন বড় স্ট্রাগল খাইমা করি মুভমেন্ট খাইমা করি आं बागैनो जों आं साक्सेस होनदों साक्सेस होनबाय जों कायसा कायसा कक नि माइने नोंदिनो वाइके सानजाखै बुइ आलादा सान बियो कबरं नि जे कमिटि जे संग जाखा आरो कि गुबै कबरं सिगोरो कबरं सानाय ततंबा नों नायनो लारा साब साब दं बाक्सा दं अफिसियेल एडिसन दा आबरसो दं ताम खालि जबर अन्तेरनो वासो नाना सिन बर जे ता मिनिस्ट्री वो जे दं र बरफोर वासो नाय आसल गुबै कबरनो डेभलप खायनो कबरनो सैनाय साबो सैतं साबो बिजाब साबो गैतं आबरनो नुथुबदि गोबां मोनसेन मकलाबो गोबां बरफ दं आंथ' सायनो मान जाय फानिसिम बनो नुगै फाइमनो बर कबरनो साव कबरनो सुयो सिनि कबरनो लिटारेचारनो बाहायके डेभलप खायनो बाहाय टिचारना इवन सेन्ट्रल इउनिभार्सिटीआव ताबो बर पिएचडी फोरनो खायो अंक बायखा आजानो प्रोफेसर आजानि हेड अंक रफ्तुको से गरि कमिटि हो गा कमिटि जे कबर नों स्टाम खायने दं आ बरक से जब बरक से बरक साग्राया हाँ बरक बांग्ला बेसी में साथाय सोसे पढ़नाय र न बाहेर में हम तो रहो तो नी लैंग्वेज से डेवलप हुआ को नों बहुत डेवलपमेंट पक साइट हम ऐसे तो फनी लैंग्वेज से नों प्रोटेक्ट खाई बिन स्क्रिप्ट न से नों दी सदी मैं को नों बाहेर डेवलपमेंट हुई साना सा नीन पक से डेवलपमेंट करी जेता कम्युनिकेशन खामोना नों बा आबो से प्लेस करी आबो से नों डेवलप होनो साइड आबो डेवलप ताऊ जों तो आगे बसाव बलम फरेस्ट नारनन ताम ताको entire forest is covered by mono cultivation okay आप तो रनो वांसम ना ताबु सारा दुनिया वो पाम ऑयल प्लांटेशन स्टॉप खाई तो चीन बोल रहा है ताकन ताबु उन शेव से पाम ऑयल प्लांट खाने वाले कल्टीवेशन खाने वाले प्रोग्राम लो खाई तो छिया कम से कम बेसिक सेंस तो ना चीन की भाषा बाक्सा बा पक आके सालाय थांगा काय नन मेडिया थ्रु दे थांगा काय बुई कमेन्ट हाइमे रनाय दिना आं जे पक साल तो नमो बुई हाइमे रनाय ताका मनो हामै मा कम से कम हाइमे पान साना बागे बर आ न्यूज लाई आरा अलर्ट दो आं सु जौतेला काहम न बर आं जौते पान गाथु उलो तर के सिवान कारण बर उबै सिविलाइजेशन का काय वो काम हाइमे सिना ना नों बर मुनो सु सिनाय नुनाय मकल नुक्तुक्ति सेनिन मकल कादा हंगा काय बजार थांसो केनाय सो तिप्रासा नि कैरेक्टर जों इनक्लूडिंग आनि आजागानो तंग मकल नुगैसे तावखना सिनि मकल कादा बुइ दखन नाय बन मतो दाल बिदन ग्रुप पार्टी तंबल केनफ्रो तो बाथाले साबु खाले तो बर कायसा पार्टी ना हाइने ता पार्टी हाइने कारण बन कम्युनिटी से बन डेभलप बन ट्राइब से डेभलपमेंट तो वो बटाम साना जे पार्टी खायो बनर साबत खाइने बन काम खाइतो सिनि खाय नंगा हाय खाय नन बाहे पुलनाय नन बाहे तला तिक्राइने नन बाहे खाइना सान आ बाहे चलले तो सिनि बखाव प्योरिटी करी ऑनेस्टी करी जोंका बेले फुल ऑफ ईगो काय नासिमा गोबां कायसाना कारण नाया निजेबो कायमेन्या जुन निजे कायमाने जादों बुनु सकलायफानो कादो गाबके जाखौ गाबोन बागैनो सिसुसन चिन्ति प्रासारनि बर थां समयनो तापन ससेमिनो तमकाय खासिनो नङा तामनो जेनेरेशन तो
aba ke nationalism tadi ni do patama ni pok thai tama ni hatam moto sai ni absan dai to tilni nani dai abro no tabuni je daharmani je di pasar sunami fi sata muda dalam